O le launga i suafa mamalu o le tua le tamā, le alo ma le ngang pa ia. Amen. Wa o filfilia le foi upu e lua, ma le foi upu e iwa. Mai le tusi na tātou faitawina, mai le whenga ingfou. E tusa ai ma le taiala, mai le tusi faitawaso. Mareko i 5. Au le foi upu e lua, ma le foi upu e iwa. O loo iai upu ia. Wa maliu atu ia na ile waa. O na fetaiai loa lea ma ia. O le tagata mai tuugamau. Wa ia te ia nganga leanga. Wa fesili atu fo'i o ia te ia. Po o ai lo ingoa. O na tali mai lea o ia ua faapea mai. O Lekeono lo ingoa. A wae toatele i matou. Wa maliu atu ia na ile waa. O na fetaiai loa lea ma ia. O le tagata mai tuugamau. Wa ia te ia lea nganga leanga. Wa fesili atu fo'i o ia te ia. Po o ai lo ingoa. O na tali mai lea o ia ua faapea mai. O Lekeono lo ingoa. A wae toatele i matou. When Jesus climbed out of the boat, a man possessed by an evil spirit came out from the cemetery to meet him. Then Jesus demanded, "What is your name?" And he replied, "My name is Legion, because there are many of us." The word Legion is a Roman military unit of 5,000 to 6,000 men. Here it describes the presence of many evil spirits. O le upu Lekeono, o le ingoa lea e wha ingoa ina ai, le vaenga aua Roma, ala tau au tau wa vaivaina i vaenga ta i 5 afe, e o le ta i ono afe. O vaenga la nei, o loo wha ingoa ina o Lekeono. Whaimele Manatu Autu, i le tusi whaitau aso mo le vai aso atoa le nei. O le tala le lei a Mareko. Ma o le vai aso mua la le nei. O loo wha mamafa ina ai le manatu lea e faapea. Ia pū lea le leanga. Ia pū lea le leanga. E ma whai fo io na o wha upuina e faapea. Ia e wha atoi la loina le leanga. Ia pe faapea fo. Ia e manu malo i le leanga i taimi uma. O na avea leo i tatou ma tagata ua whaolaina. O loo iai mea alofa le atua. Ma le anganga o le atua e toi lalo ai mea le anga uma. E whai maile Manatu Autu o le aso lava ia. E valaau e Iesu i tatou i o tatou ingoa i taimi faigata. E valaau e Iesu i tatou i o tatou ingoa i taimi faigata. Jesus calls us by name in time of struggles. O le tala na tatou faitauina nei, o se tasi o tala, o loo tau fai moli mauina, e le au fai evangelia e toatolu. Mateio Mareko maluka. E uina iai se senga i titi, o le moli maua Mateio, o na loo whaamataleina e Mateio e faapea. E toa lua ta maluloa, na ulu tino ina e te moni. Le nao loo i le Mateio e valu, alo na fai upu e 2 ma le valu. Fai mai, wa o atu ia i le tasi tu i le nuu o kerekese. O na fetaiai lea o ia, matangata e toa lua ua ulu tino ina i te moni. Wo mai tuugamau, ua Matua faavale malosi i la ua. I le mawhai ai e se tasi o na ui ane i lea ana.
E tutusa le moli mau o Mareko maluka. E faapea e toatasi u tagata. Pau le mea na fia maua. E tusa ma le tala. Pena ia ise isi o i lātou nei. O loo ia faailoa maia. Le suafa moni po o le ingoa o le tagata lea na ulu tinoina i te moni. O le mea moni lava. Na te le se taimi na alu le faitauina ma sa ili. Pe mawhai ona tau i ai i se vaenga o le tusi faitau. O loo faailoa mai ai le suafa o se tamaloa lea na ulu tinoina e nei mau te moni. Ai na langona lava ma le loto faafitai i le tua. O na sa avea le faitaupea ma faitaupea. O le tala atoa faatasi ma moni mau le au fai evangenia. Maala na toi va ai le Manatu Autu o le vai aso atoa le nei. Ia ma faa solo mai. I le Manatu Autu o le so. O loo faapea mai le Manatu Autu o le so. E valaau e Iesu i tatou. I o tatou ingoa i taimi o faigata. O i tonu lava faato au malama ai i le tala. E le ai lava ma se isi na ia i loa ina le ingoa o le tamaloa lea na unutino ina i te moni. E o lava fo i a Iesu na te le isi le fia ina le ingoa o le tagata lea. O le mafuanga fo i lea na fesili ngia ai e Iesu po o ailo na ingoa. O le moli maua Mareko i le vaenga muli o le fai upo iwa. O le tali lea le tagata e na ua fesili ngia e Iesu ua faapea mai. O Lekeono lo ingoa. Au wae toatele i matou. O le ingoa lava lea o Lekeono na fetaiai ai Iesu i lea tagata. Alu ia i fafo. I lea tagata o oena lea nganga leanga. E nao lo uli fai upo e vadu. E fōlinga mai o sieta maloa na ulu tino ina e nei mau te moni. E le se tagata leanga. Ai o se tagata faatuatua ma tali tonu i a Iesu. A walo o ta ua i le tala. Ina ua tala atu e sa whangaina puaa le mea ua tupu i le ai. Ma le tagata na ulu tino ina e Lekeono. Ona o mai ai lea o le toatele mata. Foi upo se furu lima. Wa latou o mai fo'i a Iesu ma ua iloa o ia. Sa ulu tino ina e te moni sa iai le Lekeono. Wa nofo i lalo o ia. Wa ofu fo'i. Ma ua ata mai. Ona latou mata tau ai lea. Amo ia fo'i sia tama. Ina ua faa malo loina. Na ia ai oi i a Iesu. Ina ia la faatasi ma ia. A ua fetalai atu Iesu i ante ia. Alu watu ia oi lo fale ma lo ainga. Ma ia e tau atu i ante i lantou mea te tele ua whaia e le li i ante oe. Ma lo na lofa i ante oe. O le moni maua Mareko. I le na ulutino ina e te moni. O lea na fetalai atu i a Iesu. E alu mo mua e faali i lona ainga mea te tele ua whaia Iesu mo ia. E whai mai o lea. Na alu sao lava le tagata lea i te kapoli. Ma a mata mai ai lana tala inga i mea te tele ua whaia Iesu i lona o langa. O le tā ua o le upu lea te kapoli. Ia sata faapea fo ita i aso. O se nu. A ta ulo te kapoli o lana malanga ai Iesu o se nu. Ai le ai. O te kapoli e le o se atu nu. Ai o le ingoa lea o loo faa ingoa ina ai. A ai e se furu o loo i le itu i se sae o Yoritana.
O le upu te kāpoli, e lua upu o loo whausia ai le ngana e leni. O le upu teka, o lona winga o le ten, ia po o le sefulu. A le upu polis, o le city, ia po o le tau, ia po o a aifo, o lona winga la. O le ana whai atu Iesu, fetaiai atu Iesu i le toe ina lea. Alu e whaailoa, matau atu mea te tele ua whaia le li i mong oe, i lo wainga. Ai ona o le fia tele o le toi ina. Ia ua whao le ina ma ua toi fo ilo na malosi e peo na iai. A tau le 5 afe tangata e ulu tino ina si tangata e totasi. Pele lope whaafento e ola. A wā o le whai mai le tala Mareko. Wa uma to i ngā mai au o mea, uma to i ngā mea wha mawai wae, ma mai a malolosi. Tasi ale ta fiti ale, ta malo lea motusi. A le u wha ilo mai a Mareko, e lea i e moni e malosi, a e malosi ale paua ma le mana o Iesu. Le mana lea lea e, ta ua le wha peritania o le omnipotent, a wha Samoa ina. O le malosi e ngata ma iai malosi. E na o lea tua iai le malosi lea. E le au iai se malosi se tangata. Pe fia afe tangata e whaafe to aia i a lea tua. E le ma whaia. O le isi mea mātango fia i le tala lea. O le malama le lei. O te moni a Iesu ma ona whaalupenga. O ia o le alo o le atua silisili ese. A sila i le whaatulanga ina e Mareko lana muli mau i le pule ma le mana o Iesu. O loo whaailoa mai e tolu lava tala susoo. O loo manino mai ai e whaalongo le matangi ma le vai i a Iesu. O te moni e 5 afe ia po o Lekeono afo na whaalolongo mea uma i a te ia. Bo o lava i le oti na ia whaatuina le awhawhino i a iru. Whai mai le au tugo le neiva i aso atoa. Ia pu lea le leanga. Ia pu lea le leanga. O lea ua pu lea uma e le mana o Iesu mea uma. Whai mai le Manatu Autu o le aso. E valaau e Iesu i tatou i o tatou ingoa i taimi faigata. Ai o ia lava na fetaiai. Ai ai se mea tou te mana nao iai. I o tou ole atu i loo ta maa. E ala i loo ingoa. Fetaiai Iesu. O au nei o le ala upu moni ma le ola. E le alu tu lava se tasi i le tamaa. Pe a leu i mai i atia. Amen. Yo tatou talu. Whaaptei tamaa. Me whaatasi mai i le mana o lo ngahu pa ia. Matou te lotu te tele ai. E fola ma launga ina lau tala ni nei. E uina mātou whātou vaa. Vai. E le mana o lau fio. Mātou te malo losi ai. Ia tu mau i ante o ele vi inga. Le wha manu ma le wha netanga. Nei ma i o le wha vau na.